wahikomari na mugongo ebyo kwerinda birya higuru entebe kanisa zahwire kandi abantu bakiriyo nibeyongera kweshuka aha mwanya ogu ahagati y'obukuumi bw'amani. Zaba zirishaha mwenda zihangwe obwabaramaji ku rugumu diocese ya Rugazi abakuza kutebekanisa aha rubaju rw'ekereziya omwaka ogu n'abandi kuruga Kenya babugana harusonde omuri mukono obwebembirwe bishop wa Rugazi diocese Christopher Kakoza abanyabutegeki n'abandi kandi ahizakwikira shaha mwenda n'ekicweka baba barikutaha aharina mugongo obwe barikweshongora ebyeshongoro by'edini. Nabwanyuma Bishop Kakoza yakoresya y'abantu umuhanda kandi yabaha umugisha. Mwebale kutuka bwetutyo bwe tulituuka mu ggulu ng'okulamaga kwaffe kuweddeko. Ai Mukama basebo ne banyabo tutunula nga twagala okulaba okutunula kulala n'okulaba kulala. Nze bwe mbadde ntunula bwenti ekiri ennamugongo ne ŋŋamba nti ndaba ggulu. Bo abaramaji abasimbwire obuhweju ebirabiri na bibiri izobere nibwe bahika harina mugongo omu kushemererwa bwanyuma y'okumara 210 omu muhanda. twahikana mugongo hatina rwire, twahikana mugongo hatina tungira accidenti, twahikana mugongo twena tuyina mani tushemererwe tukujaguza abo kika hakizo kizo cy'abajurizi tuyina amasiko ngo okutambura kwitubona okubona bono kuturabiremo okuterwa enjura okuterwa umushana okwitwa embeho ebyo byona nibiza bibireho konkano sitekwa kutunga ebyenderwa byitu ebitukushabira kurango twabitunga tukurabira mu kutunganirwa kw'abajurizi ba Uganda. Kandi bo abaramaji nibagira ngo kutambura kuzana mugongo tukushisha bwire. Ogunu murundi rwanje rwa kabiri nindamaga kandi kunkuramagana kakuna ko mukande ibintu byona bingenderage tine kintu kirkunteganisa byone kuba bindemerere nabiturira mukama kunza kuko mukansanga ibintu byaterire nkatandukana maganye n'imyaka 16 ranga yankore ryanje byo kutangaza nangwa na hatesha hezi ndo mfumbo no mukazi abo naje nimsimira orhanga umurundo gwa kabiri nagaruka naranye n'amagara marungi bwe na murundo gwa kashatu nabwe ni ndebo rugendo rurungi kandi ndeba ngo urumo businguzi arme bintu birungi nyanyowe ndamagiro bwire buringwa na siya myaka 11 umwana wanje akababuzire ntakomanya hiya burire yazo mu yarwo mu Uganda yazo mu nsiza heru hinagire kumubonera akaba yarugireyo yaza Sudani niho nizere kumanya ngwari konko mwako guhwire ruhanga mu mpire yiza yanshango mukayanje. Aho twarugera aha mwanya ogu twasiga abaramaji bakiriyo nibatahamo ahambajo zombi bita harubaju orw'ekereziya abantu bijwire.
gasha kwa Jimmy Muhumuza.